TV. Ni tariki 5 mweri wa 5 mwaka ni 2025 na ingo kugwata ugeni kirinteto cietu ciruthemwe gwatanira naoni ikinya nkumenyithie uria gwatinda nthiguru ni njetu ya Kenya. Amona nteto iria nkureterete ni Mubunge Raim Daud kwira nkiama ya Wamunyoro baite uria ugatindana na Ruto 2027. Akari kuma Tharaka kumeneria baria baretire nterecha Wamunyoro. Kawira Mwangaza kuga nowe ngavana wa Meru ni obisi yake atigwita. Atumiri barabara ya Nkobo gweta mikombone kumeneria MP Mweti ni kuthukanga kwayo. Mona nirioto mathithio ni Maureen Kiremi na ningeto Maureen Kinyana nteto cietu chiriambiria thaiji. Mubunge wa North Imenti ni athite Gachagua, Kalonzo na Matiang'i kurikania no bakarungamia kiriko chwa kura gitene kia urais Nyuntu Bonde baromba kura Rais Ruto akethirwa na kagita ga kotho gukuruka na kinya kwigwatira kibindi kia biri. Kiri uge bwa Kawira Mwangaza uria withurite kuruguria kiama kiawe Raim augite ati kuona thina ya itagaria riri ende bwa gitumi ni Mwangaza gutigira akwamba kuthirania na igamba ria kwingwa kwawe ririnde ni akoti. Raim Kuruki ni achokete auga ni akurigwa niki gitumite Linturi atonya kambine ya Wamunyoro. Muthuri Muriuki ni agutwambiria cio. Ngono thimento renda Daud augite nandi atongere barabambite korega na thirikari na kwambia kuireta amwe ibaburi guchia thura mapema na kuga mtu uria kethwa gicida na William Ruto nonto kethwa tiu Ruto akethwa gebashinda Bonde. Hii na wiki iliyopita tumeona watu wengi wameenda Nyeri kupledge loyalty ama kufanya opposition ishikane. Tunabaki karibu miaka 2 na kitu mwezi kadhaa kwa uchaguzi. So paka wa sport letter ni nani atasimama katikati yao na lengo lao ni nini manifesto, hatuwezi kusema wataweza kutoa Rais William Ruto. Rais William Ruto ataweza kutolewa vile mimi nilisema. Mimi nitatolewa wakati watasimamisha mtu mmoja North Imenti, ndio mimi nitatolewa. Lakini sasa nasema the same with the national government. Araugite ntububu buketwa bwina umomono kuthuro mo wao itumi Bonde bena tama ekotongeria. Kama watakuwa wako wengi presidents, basi hapo Rais Ruto ako ndani tayari. Na pia wakiungana si ati wataweza kuipata haraka vile wanadhania. Unajua kila mtu ego yake iko juu. Nimeona CS wa zamani Dr. Matiang'i pia amelaunch yake. Kalonzo anasema yeye anafaa kwe, Rigiji anasema anafaa kuwe. Sasa katikati ya hawa watatu ni nani atakuwa president? Hapo ndio hatujui.
amana bubu kulingana Raim Daudi ugite no mwanganandi mithikari nturi ethakira Meru ni mbio yongwa agirite kwa Rigathi Gachagua. Na mheshimiwa Mithika ni rafiki yangu miaka mingi na tumejuana miaka mingi sana, hata tumefanya biashara. Zamani nimemuulizia shamba na ploti, so ni rafiki yangu kabla ya miaka 20. Lakini sijaelewa lengo yake ya kwenda Wamunyoro ni nini, kama alisema hataki kukua governor. So sasa yeye anataka kuwa kitu gani? Ndio kama elective seat hataki, ni nini exactly anataka, hatujaelewa. Nkuruki akiwenya Northimenti baraba ndo bakonda kurunga magiteke mubunge ukaja kutha bakaiganwa barongeke muntu mwe au ni akethona ngugi njomo. Juzi pia jana nimeona deputy governor wa zamani Mheshimiwa Ntochio alikuwa na mpinzani wangu ule alikuwa wako kutoka Northimenti, wameenda huko. So Karo CK ana tuambia kwamba amehama kwenda Wamunyoro ama ako wapi, lakini ni haki yake kwenda mali yoyote anataka, si ati ni mbaya. Na nimesema watu wajiungane, watoe mtu mmoja tu asimame na Raim, hiyo itakuwa ni vita kali, hapo ndio nitaenjoy. Lakini mkiwa watu 10 nawaambia tafadhali wachana naye. Na muthiene ni mandojo irekara mwangaza kuwana jite na kiama na karunga magiti Raim Daudi atakimwira uju. Gavana wa zamani nasikia amesema kwamba bado yeye ni gavana, ni vile 2027 pia atasimama kiti yake. Sasa nashindwa kwa gavana aje na alikuwa impeached na anasema atasimama kwa chama yake 2027. Kwani alisahau alikuwa independent na anataka kutupa independent. Hiyo anakaribishwa, lakini impeachment yake haijaisha. Na kama koti itamwachilia ndio ataweza kusimama, otherwise sioni anasimama kiti gani. Na muthiene Raim Daudi akiwanya na kaunti Meru no rungamirita bunge bangi kiuga borabu kujokwa igimbe cha mubunge mwekuru na nyasenita ile ya wamama. So tumeanza public participation leo na itakuwa siku 4. Mimi ndio team leader wa Meru County. Shauri niko kwa kamati ya National Government Legislative Caucus. Kila county iko na watu wake. Hiyo tumekuwa na public participation kutoka asubuhi na watu wengi wote, karibu wote wanakuja wanasema kwamba wanataka hiyo CDF iendelee. Muthuri Murioki, Uru TV, Mutujo Kangangi. Nyuma ya Karina atongeria Kathumba kuma Tharaka Nithi kuoneka gwita Wamunyoro kiri uria wari munini wa Rais Rigathi Gachagua na nde bamwe batongeria kuma Tharaka ni bachumiritie na kumeneria itua riri na kuga bo butiombika. Kabithi Paul enanteto iji. Kwari muthenya wa Jumamosi tariki 3 mweri wa 5 mwankani wa 2025 rira gakundi gaka gantu bakai bariongera gachigo gwake muci wa Munyoro untu burahende butathucitwe guguna kari mwanya ntere-ino cia Tharaka tira no ntukwi mantu tuonire na tukwendera kuona itwetangirite lakini mantu amu kironda eke na gikanenea na kaba nakyo twagicereria ndagwa mapema no ntukuri section ya antu batharaka araku kanyereka pai kwinirwa geka mbere bwega kiringairwa nkutha ndamu kila kitu agitwanyirite kuona ende antu kuri antu bakai bao bakwenda kuuma kiongo kidora gitu kwenda kubariria bachoka rainini banjirite gupotosha antu betu batharaka bakibairana ara tukuigwa ngugwitwa ko Munyoro kire antu bara bakumaga bakathi gucariti mwana wetu ki wa Munyoro ni ona ntiu wa Munyoro ki Tharaka wa Munyoro no gatuko wi Munyuru baba kuthika wa Munyuru so nuntu bwa igimono ukaumaga kagita kara Tharaka tutwire
tutono tongoria tutona nkathi ya utongoria yeguru kagita kara twagwata irio kuona antu bakumaga bakaruana mirango ya nyuma bakathi gucariti community yetu kiri wa Munyoro. Kiuria kinene na kira gitwire kurua kuma ati na wane ati ebungwa nderira kwendia murumu we Samson gwikio mugongo wonire kana Judas Muskarioti akwendia Yesu turabio 30 na atethiria antu bakwao na tu bathire na guro wabanenkere mbijo baturetere ngiotie gintu bogi ibayiri batureterete turi antu batharaka antu beto antu bo bathire na guberwa atiriri kagita kare ogo turi antu batharaka bomenya bobo gakaraga na bobo kathijaga no ture tukamerithia antu kirimo twe na kyo ketharaka antu bakamerua no tutietegeria mugongo gwetu gwendwa na antu babange no tubwanda kwenda kuria antu bara bathire ko Munyoro muno tababathire goro imbie no baretere Tharaka imbwao ibarabara ya rami i university baretire indengo chieto barerie ikawa yeto kofi yeto kanimira ya ruaja na araja beto bameru imbie no baretire kabyo byo tore agare wento bonire baretire goro bakwe wento bonire baretire go bakwe ko Munyoro kwa winda chao bairete na kwe mana beto batharaka ibatio kama tuinda kana atongoria baba kubanga anto tafadhali miabwenda gutumira wananchi mukwenda gutumira nanto nae viongozi baba ngibo gutumira nanto nae uthia muthiero mbare akari baba gwatuika kuri antu ba mwicho kuthi kwa Munyoro na antu beto batharaka watu akore antu ba mwicho kuthi kwa Munyoro buruga na antu bambi beto batharaka antu ba mwicho kuthi kwa Munyoro turuga na antu batharaka tafadhali no ntumbiyo twina mwana gwetu ara tuturite turombete Murungu akira mara kira mari tukinyogora ki Murungu na atethire twakinyogo number 2 in power in the land nkumakamono antu beto na arajia ndaburomba tafadhali katugo twena ngwata no tutie kuringa mwana wetu ndeguru taino ara tukinyete itutwera kuromba taniondo theta nkarotha fasting nkirombera Tharaka tutuma mwinduni Murungu atugwa kiao atonenkera kithura kindiki utete antu goko babaira na kwa Munyoro yuweto Munyoro eri ndarira barare na eronda ibakwenda kuraga kana getu na no antu nati twi maso na turi arombi Murungu we wondarira na eronde gwaku tafadhali cokeragu tio goto kwene na itokwene na itorombete Murungu na Murungu atwigwa kindiki atwika munini wa president twiri atiri no ntugachagwa na rari gitini kia deputy president for 2 good years narugamire mugongo wa Tharaka na andikite mwana wa Ntang'ania kana na andikite mwana wa Chiang'ania irio tukamenya gwobuga Munyoro nendete mbi Tharaka lakini kwa mianka enu yiri gutie mwana wa Tharaka andikwa gutie project orwa turetera ndeni ya county yetu ya Tharaka Nithi kana county yetu ya Turibeto Meru county lakini ende thaino engato nonto ya chiake chia ukabira agachoka gukuyagiria antu bara batero inda tagakware bakathia no kwendia mugongo gwetu the timu yago enu bakuthikurikana kwa Munyoro ya ukabira ikutha muno bamenye kagita kando agakinya tukaumira na ikutha tukauma na banda tukauma na merio tukauma na kionthe kira kiumagwa nakio tutietegeria tutunywa yento kira tugwete kabi biwandu bate bwete iria tutunywa nkiripotera Weru TV kumantere cia Tharaka Bitwo Paul Gwakabithe Uria wari ngavana wa Meru Kawira Mwangaza nonekete kugerera ngavana Mutumantu Ethingia Migwi akiuga nowe ngavana ni obisi yake atigwita Kawira akiaria ugite akumenya akajukia ngavana nendaga kujukia mwene owe Murega Baichu munini owe endi Baichu mwira kamuchwire mtungi na unio mutuma ejirire Kawira nongerete na kuga guti murengo jwa gisiasa agatonya endi ruwa muno akaruguria kiama kiawe kia gisiasa akioneka kwira mithika Linturi Migwi na kuga niwe kaumo kathina ciawe cionthe nindhuranirite riboti iji Kirirwaria na mwandiki umwe wa Nteto Kawira Mwangaza na achumirite gutariria na kinya gwitetera nyuma yawe kweberu akirigite kio ngavana na ugite kiri miaka iri we nombete gwita Ngugi Meru na atari mutongeria kiumbe tabura kwirikanaga
kethira kuri ringi ngugi yaiteka miru imiaka eu iri ngugire itekete kangugi omba guiteka muntu ari dictator atendi ngugi omba guiteka jau turaitete nene ou ogita wenkatia no keja kwithirwa ni mwenda saba ngugi ucio ndembitete miru kuma ndimwe kuru umani representative kweta ndi governor bitete ninka then I must be very smart eba baita na group le nire ko baitete kenda bauga antita ngugi na antore bare esimiwa kenda na nominated na woman representative na senator nonto baita be ke group imbi bareterete miru ben group nongerete ndwa iria yareo gatigati kawe na mbunge ni untu bwa witi bwa ngugi maturene ima king scheme ba menya ground bakatharuka bale ba dirita ningugira warita na kinyabeta na bareta state house bareta bakauga rais usipotutelea huyu tutaenda nyumbani sisi wote tukana twinze aboria nini bakauga ari twitire ojo wale o twitire ojo tukuhana twinze nonto ni on ground kubapereka mashinani jau kubapereka yes number 2 ba tumirwa na bone competitors ba ko batikumenya for example mtu jari nturi akethwa no batumira nturi no wari founder ko founder bara beguru aria yes ombere ko rumia manti impeachment na enwe arega no mume akamenya arega gutumira MCA na abaringa boost ya jumbe rwembo roro tegwa muno Kawira Mwangaza nkurukine akuga akirirwa aria rwawe na Rais Ruto ari ngabana na umborire ati mithika linturi ni wethine miru amburia no wengo kona jawe senior wa mantuja ndamwire ndamwirire nturi kugweta linturi ugacaguo kaniria nani ambira unaona linturi unafikiria linturi anataka kiti ya gavana linturi ataki kiti ya gavana ndamwiri onde miru na linturi na kwenda kiti ya gavana na ikiatumia kwenda kufuruga na no ugitatia ugufuruga eja ukanira linturi monka gita kama president atwira na ndinde butiga bwambe bukandane pumenyora bukuthithia Kawira na ithurite agachwa giti kio ngabana na kinyaka ruguria kiama kiria gikarungamia aroithi bangi turenda kuibanga na indire itimekakati negwa na tongeria bangi bukamenyithwa bandaye nontu tukara unchi kiama gietu na njira hii nene muno na tuka field MCS MPs women rep senator na ngabana ketho mama uri okithura none abo kama nimbi kagire mbele ni kithura none puthongi sana lakini bali we gamba kuri kotini come on timbo igamba ri kotini mtu atirunga ma Ruto na Uhuru bagweta ACC ne barungamire ka barungamire pena case nyoka shagwe na bandu aliku yes na kashagu kinyawale imbe kagiria Kawira mbe wantiku kiatho wantiku mono yes na nyanga atonyo mapema wale kana baba kuganga nini ngatonyera mapema wale tera ndo murungu aliria mandu oaja tu mapema Bere 2027 okay the right and governor bodongi sana mama is coming back yes mama is coming back Kawira na ugite mwene owe murega baichu niwe wamuretere mutumantu ethingia gutwika munini owe ende amugaruka iria tira muringira thimu bararaniria arandetera muntu na ndi muntu arambira itangu wa prison naenda mwera kadai kwa prison no monkori sign yes kenda nitomba kugitatia amburia wina moga shinda na mwera nande oni kansindete ore already tika dande na manga shinda na kedra wina sako ka design no nto kinyandenge jokia kana kanini kinyandenge jokia mwekuru mwenzangu kinyandenge jokia anybody mwatha no ya ko nengera kanya kau ko ndo mwera kedra wina nkanjale nteta yena ntu bena nkanja betana yena mtu ojoretie nande ojoria olisaini twete mbio twete ngugine natomirikia na nda ngavana na deputy ngavana ende kanda ije injoka nkurera rukune Maureen Kinya Wero TV o muntu aretere bwawe ungieta bwawe MP na babathigo bagira wape
Munini wa rais Kithure Kindiki augite miaka 2.5 nandi bakujukia wathani ibetete na mbere kurikithia manifesto ya Kenya Kwanza. Kindiki augite mitaratara iria bekite ta thirikari ikabatethia kenda kukinyaniria mawirane jao kiria Kenya. Nawe Rais William Ruto na nkiama yawe ya Kenya Kwanza ibetithirie na mbere njunga yao kauntini ya Migori kirigeria ria kwendia uriti ngugi bwao ja thirikari. Akarini bonekete kumira bonene na kinya kugwata Rais Mbaru akibongera mawirane kathetindo jaria akubabangira. Anthony Kathenya na Ntetueji. Migori hoye! Nyanza hoye! Matha Kathumba nyuma ya Rais William Ruto kulingwa na kirato muthenyo egoro akialithia karintereji ya Kuria West County ya Migori. Rais William Ruto muthenyo mndi ni acokire kauntini ya Migori gwetithia na mbere ndionge ayo rutingo gentere ino. Chuki tuwache, migawanyiko tuwache. Kiri ndionge ni omde, Rais William Ruto na ruguri miradi Kathumba ilo wakibwa thoko jia Kinande, urugure bwa gituo gya gutetherio tegi na thoko ya Makuyu, urugure bwa wakikire gituo gya gutetherio Rithi amwe na miradi ingi nkurani. Ndio huyo sasa anafungua bamba. Makofi wananchi tafadhali. Akialilia kariba kaunti ya Migori, Rais William Ruto na meneliti tongore babandi nega na thirikari bara bethiri toba kiuga moronto wao ni kwebia Rais William Ruto geteni kile kithurano kia mwaka wa 2027. Ruto akiolegia tongore baba kwerithi mibange yao ya gukiria mitolele ya Kenya. Mimi nataka niulize wale watu wa must go. Mimi nataka niwaambie kabla mujasema Ruto must go, pangeni sera ya wananchi. Wananchi wanataka kujua sisi tumepanga kutengeneza barabara, nyinyi mmepanga nini? Sisi tunaunganisha stima kwa Wakenya, mpango yenu ni gani? Sisi tuko na affordable housing na markets tunajenga, mpango yenu ni gani? Kulingana na Rais William Ruto, kithura tongore baba ndega na thirikari baterithia mibango ile benayo kire ya Kenya batikinya no kukire kithurano kia mwaka wa 2027. Tunataka kujua mpango yenu ni gani? Must go haitoshi, must go si sera bwana. Chipangeni vizuri, hata tutawasambaratisha mapema na mchana. Rais William Ruto kilindionge ya kaunti ya Migori ni athire na mbere kulingira ndebe ngwatanire na mutongore wa ODM Raila Odinga amwe na tongore bangi kuma kiri bandi ndega na thirikari. Mimi nilikubaliana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga baba, tukasema ya kwamba hii siasa ambayo imegawanya Kenya miaka nyingi tunataka tuikomeshe. Tukomeshe ukabila, tukomeshe chuki, tukomeshe migawanyiko, tuungane ndio tuweze kujenga taifa hii kwa usawa. Mimi nawaambia jameni, kwa mapenzi ya Mungu, mimi kama kiongozi wa taifa letu la Kenya nitafanya kazi na Mheshimiwa Raila Odinga na wale wote wako tayari tuunganishe Kenya, tukomeshe ukabila, tukomeshe chuki na tukomeshe migawanyiko. Kenya iungane na tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Na okahita kama ninua Rais Professor Kithure Kindiki akialele garonia ya muja Nairobi ni alidhite thirikari ya Kenya Kwanza ikainge mawira ni monde malea nenkanile kagita kampeni rimu kwa rimwe kuma muji muneno Nairobi. Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Itana mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja kumenyithia nteto nkuruki. Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwetheti maguriko gwethie kugwethia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na mirongo ire mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na amero gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana
0740229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tokarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Catholic Diocese ya Meru Centre Sirije Parish itongere tuni batire Peter Mwiti nibago kugwata ogani gongwanerere misara gucokia nkatho kanisene yetu Rije Parish Githongo ntuku ya kiumia tariki 11 mweri Jojo 5 na moro tuja kuthambe chiche kuthirikiria nyomba ya batiri kiatho gikambirire na misa indure thenya cherukiri itongere tuni mukathe Bishop Sareses Mugambi ule ni Bishop wa Diocese ya Meru. Mugeni wa gitio ni Deputy President wa Kenya Professor Kithure Kindiki agwati ugeni ni mubunge wa gicigo ki Mheshimiwa Kirimangushine oamo na atongeria bangi gukinyanirie moro chojoto tumira pimbil namba 520100 account number 194A2232. Happy Easter, Antoniamo Kada Muskavu wa Diocese ya Meru Salesius Mugambi na kuanjuta Bishop Jackson Murugara na onja father in charge wa St. Teresa's Rije Parish na bateri bara tokaragana bo na Kristo bonde ba St. Teresa's Rije Parish na tubonde ba wendi bwega ne bya kanyaka ko gwata ugeni kya tonega usokia nkato tariki 11 mwezi wa 5 na no tukwa wira murungu ne bwega na kudurika nyumba ya bateri. Mungu awabariki sana. Buinthe ne bugwati ugeni. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Go TV. This is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV. Love it. Kenyatta University Teaching and Referral Hospital bakwatarete na University of Manchester na National Institute for Health Research NIHR iboko gwatogeni kire screening yotheri ya murimo ja kansa ya mumero bakwatanete na thirikari ya county ya Meru ni kwambiria tariki 22 mweri Jojo mwanka tariki 9 cia mweri Jojo 5 mwaka Jojo. Screening ije yotheri egeta na mbere kire cibitari cia level 3 na level 4 ni kwambiria thaijire na nusu cia rukiri mwanka tha 10 cia ogoro. Waigwa ntomerie je no kuromba umenyithie ungi tugwatanire na tudro na murimo jo kansa nonto bante tukurukiri ngathimo namba 1558 ira kuringa ni utheri kana utume email kire research@kutrrh.go.ke. Joy Millers, watengenezaji wa unga nambari 1 Raha Premium Kavagara. Tunakualika katika upanuzi wa kiwanda na mashine mpya ya kisasa ya ngano mnamo tarehe 6 Mei mjini Kutus. Gavana mwenyeji ni gavana wa kaunti ya Kirinyaga Mheshimiwa Ann Mumbi Waiguru, mgeni wa heshima akiwa ni waziri wa viwanda Mheshimiwa Lee Kinyanjui akisindikizwa na Mheshimiwa Irungu Kangata, gavana wa kaunti ya Murang'a. Joy Millers, usiseme unga, sema raha. Ngukugwatogeni oringe kirinteto chietu akarina atumiri barabara ya Nkubu gweta mikumbone ibaumirite na kuonania kiriro kiao kumania na kuthuka kwa barabara eu na reba ugete mubunge wao Shadrack Mwiti ni abatezanirie baugete bikibiki na ngari chiao ni kuthuka ngabone nena ni bakiromba utethio bwa mpui mutuikare na riboti iji. Bamwe baetithia ngari na bikibiki wa mwana kariba mwe bankwene mono barabatu magira njira ya kuma Nkubu gweta mikumbune ni bashumirite na matata ja kugora njira yo jodi marinyando njira iji nande kyo watikire shuguri chocho gendi chontuko araba kugaba kwinya gwikya ngari chao ngara jinwa chikuthukanga bakiuga njira iji mujumbe wao Daktari Shadrack Mwiti na baete wirana
babategera yo najukia wathani na bakiuga thaiji miaka iriri nthi na njira ino kaitite na mbere kuthukanga aria batarite ni nthaka mathaira bakeja kujuria marinya jau na mithetu ndira jethira ja kinenea turomba kura cietu aturire njira ejo ni agatutegera niyo antu betu bo nginya batuka batabongo bakono imigongo abiria bongo nginya tutindi tungo tutukomba tukamata riu ikiriro ake njira eje mikumbure ni thuki muno na njira ni ngatune ngoro mari gutwande uthinjira ria bwana nyo thugithanya ngari kuthira inya maguru ja turira mari inya maguru ja kaimba yangari gaikuthukia inya maguru na ikiunanga inya chuma ko kajira kawiga tutecete muno mitaro ngari tekalinga mutaro ngari gatura maguru munene atwirire arenda power inyingi muno ntiji power ire kwenda ethira njira jeje egwita kwawe njane kumurema kumitamak na kwithira standard inthongi twetia barabara tukerwa thoko ni gwakwa Kithunguri twetia barabara eruguru tukerwa thoko ni gwakwa Kanyakine twetia barabara eruguru tukerwa angakeni kyandege gwakwa Mitungu na nde oni ndi uri atirende muntu wa ruguru ndenda kuma gwetu mbina mankubu ngakinya keni kyandege ngakankena mankubu ndenda kuma njetu mbina mankubu ngakinya thoko ya Kithunguri nkena mankubu kingia kariba bariuga mujumbe wa Daktari Mwiti ategutegera ni mirandi iri kweba kujukia kanya kambere indi bakiuga rethithia mirandi kuringa na mendekithia na mabatara jawe araba kuga antune thira kibathithairia njira kiria kuona ni kiabati gusukuma nenya nikeni kiandege kia Mitungu na indi njira ciao citigwitirika mujumbe wetu aere avieta aturarierene mbera mujumbe uri ili akaririkana barabara ni thuki kwenda ndege batu njira hii kenda tumba guringa matatu jetu bwega tumba gwitango cietu bwega Southiment yonthe iwenga ina ndege ukiuga project Mount Kenya East Mount Kenya East na njira ire gwitinya wakunjete sasawa ndege ogetayo wenga wona ndege itite ojo inya antu bonthe ibamenyere uichandiraki yeta ndenge inowe nakio gitumi kinya agutigara na njira cietu cionthe akambira kuthuganiria mantu ja kieni kia ndege Mitungu muthiene akariba irombarao ni kuthithirwa njira ije na bakeja na mukana jo antu kwigana rimwe kiri mujumbe wa Daktari Mwiti ethira the guchura njira ije ntaira na kethira tiu boba tekira kaire bakaumara njira na mathege 2027 ni area kwea unatokana kuturomba kura na tuka ugatoswa na ugatoswa utegete njira hii oka utesiona tesiri tomwa mweri jomwe njira eje ethere gututhithiria mweri jo twathira njira eje turikangi ucio utethithitwe tukaumira na tukandamana na tijatithira jari maandamano ja mucetho mankwene gicigo mbunge kia Southiment nke reportera tito cia weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare MC wa Thirogaiti nonanitie kurega kunganirwa kwawe ni uria cibitari ntere wikari akiorota uria urari ngabana Kawira Mwangaza ni uriti ngugi buthuku bario ugite Kawira arindithirwa na thikiririe MCs gutendithirwa na thina iji akiuga rwangirwo gima ni rwaringikire bunene ni utongeria buthuku Akiaria wendera kuliongete sibitari ni akiraone MC wa Thirogaiti Josephat Bario na makite ni sibitari je kwithroete no tungata bubwea manto ya maingi ya kuamete kuo kurio wasia ndawa rui madaktari bakwana na kinya matanite kwithro ya atielirwe na yambirirwe wakwa untu awite kwine tumike mabisa barwangirwa ogima kulionga sibitari neye no ntwere ya kwe kuingwa ndike ndi aritini sibitari je ya kiraone management very fantastic ethogi seriously for one inkuria ke mwatire try na management and bond ina barari ntatu yonde ke oro no ntnya tata ndi angavana management ine rari two board members kuna chairman there are no coordination kinya borari ngithira ke akirutana ria ngwena na wa different sectors kana kinya ya own DMCA batira na kanya kau but na hata barendelea sibitari no ntu nembo rupio agwetha sibitari kira one kario dispensary gilili na te kari agwethira sibitari ne kario kiraone
ere kangu to na nara bwethari na tekari kinya ariti bangu batekwana kuringa ndona twathilongo simiti yongo ne omere au iyo ngori management ri na barari simiti eki ankomongo na ni mbibia kikura genge kukuona ni au tembondi public health sibitare to kubogoriwa eto kubwa kurua kabisa no ntuma ero yongo ni status sibitare etena nkanya kwankoromba be ba sesi sibitare bona we gari no ndo thai indorira to bihalika no ndo ndangaba no monthigera akariba kiraone ni batarĩrĩtie mathĩna ya sibitari neje bakionania kwithirwo bari na witikio na thirikari ya gavana Mutuma ati yacokanĩrio ũtungata wa sibitari ye batu kinya muntu akewachi murimo mwana eta mawa na batu thaya kwe itokuwa buru tutedere tombe kona tukona kinya ke maternity kubua kenda ana beto pomba kwithira bakiona treatment ne sibitari nonto thai ko maternity ya nonto batu to yakariba kiraone tutebati kwithira tukira watwitie mawa nonto ina barabara cietu itekonewa na tomba bitethirwa twina mimba atwina mbao yombere gukwama na mbao ya akwamire itukuromba Mheshimiwa Mutuma tafadhali kapisha kwa heshima kubwa ombe otutumira engineer baku ba county nikenda bombe ko yabatulaithireyo bature ni bibie na thina munene ni tuwete kyo katubusu okomba otusulikira au kabisa ukethira sibitari nyumwara na ceiling ni kuthukangie goro manto yange ukethira kimbo wira yareketie kubwethwa yabwethirwe atia ni luo theri ko twikanya otero rwekuo asi kura batina roye ina shoti njia aritingui twari na clinic officer na ombre weta na mwanga dito tari police wawe na kinya kasi usibatu nabo kuringana nora challenges ndene sibitari je pena kaita karaya muno batirei na batikumba kulitangwe bwega kiria msie Bario ni wite atira ngwataniro yawe na Mutuma yusiara matunda muno kuriokia sibitari ye koromba nandu beto bathiru thai tweto chinchia environment tweto chinchia ntureje bura sibitari ketheka ikakarabo bwega ithie na roje matane tutomi equip na ro na siorobi bideri sasawa our excellency ningo kuromba na gitiyo na timu ere yao ingo bore kethi ba wetegerto senje mbondi ere kuo wetegeria that means that now nderende tukarende tutare mbondi enge ate nekenu te sasawa kiripotera Wero TV kumembe Mbito Marion Karugi wa Kinyua Kirigikaro kia muingi gicigo bunge kia Igembe Central akaribantere uibonekete kwigika weti na mbere bwa kigina keu runguro bisi ya mubunge bakiuga mbere mbeche ijicheja ibathinikaga bonene guchiakira irasi na kinya kwaga mirandi ya bata maturene. Dennis Mugendi ni atindite nteriji na ni akurikithia nteto eji Nigicione kia bunge kia Igembe Central kuria kariba ciumiritie itone mwanya gwita maoni jao jegie mbesa cia NGCDA tacio mbesa cia witi na mbere bwa gicigo iria cienagwo ni thirikari bagwikethwa ni bagucienda ikaragati bene kana cia beberuo na kuringana baria twaranirite nabo bariuga ni bonete uni bwacio maturene ngerekano ni bethirite bagiakirwa irasi kwewa mbasa na kuthio mantu jangi ja maingi jaria jarindingi gutuma bagatonya miukone yao kenda bajarungamira batwe turi wananchi ba constituency ye ito support CDF yendelea na CDF inatomi mno from time memorial kumeita nene sana kwanza sheria yake serikali neita ebwirete kwithirwa yathithirwe tene nonto ebwirete kwa legalized kenda CDF ethirwa etethagia kenda nya munene orokoro ya eitara nyuma atombo change ya kintu kio tethia wananchi batu twina irasi twokeri kumeita twina police stations twokeri nonto ba security twina mbecha turirine ana bakothoma kinya from secondary school colleges TVET na university nonto ba CDF ancokia nkatho ki mbere buru ki mheshimiwa wetu Ndani Kile na tonete mafanikio yawe itonete itokera irasi na toete mbasare mwaka muthiru na aratoete mbasare CDF eke ya kuma ruo batu twara thina muno turi aciari ba cukuru no gatocoka woka ringi
aciari batioka batita cia mbia cia kuoka irasi no gatwithaire irasi bioki tene anto atore ndere tu sukuru ba atwasanga atwaira mbia cia kuoka irasi Wankathai inkweti kitolole manto ya waga sukuru bia twage birasi bya mbere lakini rero itolole biu musia rero bya ni ntobika ya ta sukuru obya kole mwana akaendelea kuthoma otembye nyambia tole sukuru rero ntoto tethuka kilo kila through CDF mbasare na mwesi mwandani kile namba akwethira akia na mbasare bako bateri through CDF anka wa ndie kurita CDF yubele ke consequence eta ke county ni ndie te bwana ni ndie tote support na sababu ya kureo me support katonete maendeleo yayo nontu kadhai yakangeta want maendeleo yara mheshimiwa nayo tukakwethira ti CDF yatumbika katukaua batu tu support CDF endelee kwethira hiyo na mheshimiwa wetu ndani kile endelee kwethira eto litirangwe na inyawe ni tu support ndani kiri ali mubunge wa gicigo kiria kwathira nikio kinene kiricigo bingi kaunti ya Meru na Ome ariuga wena aciomitie kuthithia witi na mbere ikumbone bionde bia gicigo giki kinyake thwa mbese utoka iri thau na kinyende kibiria aria amwe na akaricio ngongerwa kuna riwo butwigitea kuria antubaya tubegembe central kethia ibona ngwe CDF nturene ibona CDF ikiana mbia cia ambassador ibona CDF yoka kambisha machabuchibu na machibu na CDF ni woka irasi na wekera deski ku kethiba kuona nguni kubwe CDF batwarutha tuendelee change katiba CDF yethwe ikatibene ote muntu ukoro ya nyume yake ingie kwe nyuma au kirarukiri athangala ni CDF kwa hivyo tukua tukienda mbia CDF ciongerwa cietho ici itira tukuria ciitira tukwewa kenda tumba kwana betu mbia cia ambassador kwana kinyoka ile facilities cia cukuru kwina okuthia tayari kirasi kimwe kinana 70 no ndo gutha tutikumba ku woka irasi bibingi ura tukienda no ndo gutha kwina limitation embesha ku tukenda ciongelo nye tongela kinya irasi kenda kinyana betu bomba kuria kirasi ne ana 35 webu ite kirasi ne kimwe na urana bakutha kirasi ne kimwe na 35 irasi bikuingia no buginya nafasi ya alimu kuandikwa ngui kuongeleka. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe Central, County ya Meru. Uria wari mubunge wa Tigania East Gichonge Kabeabea ni ameneretie mujumbe wa Kagitene ga Kampuru Abure ni kiria kuga ni atonyetie Tigania East ukiene bothuku na kinya kureta wagagia. Kabeabea ugite gicigo bunge kiu gite na barabara injega na kute kinya kia gukenera akiuga Mpuru atonyetie Tigania East ntakene buru. Na ndenda ku andu baimburia wikiruto kana wikuwa Munyoro kana wikuwa Matiang'i ndenda utangaza mbuge batu twiba kiama ya PNU na PNU ikaua twitete na watu waita kana ni ndabo kuwa bwe bora PNU ikaua te watu waita bu utebonge ndiraugira antu ibathinire na ba watu impara ni uma kana te uma ni ndabo te watu impara mukai wothe akamunda kabure mana ikalukirirwe maitha utemea kurima nontu bwaukira ni te watu impara ndau andu iba watu impara nontu nara Rwanda na abure rakia ibo achunirwe ng'ambe irathira ni uma kana te uma ndau andu iba watu impara mukai nontu kinya mbia cia musanda kana irio bia musanda bia thirikari bia ya bite kinya ile koro ibo kinya ilwa kana bote kinya ilwa ibi kinya dawa anto iba kore wa impara nontu kinya barua chiana barato thomethetie baraba qualified kwa arimu anto banengero barua for free kai kwendwa ne uma kana te uma ndawa kinyamba sare ni kwendwa anto bate kuona baraba baterie ndawa anto ibakure wa impara nonto kinya barabara raba baite uturanio baita nguene bate uturano nonto barabara isi agukire ne uma kana te uma
wina mpara kana botenio ndirenda wantu baina mpara to muntu ugambiria unduma ke mutandao angai mheshimiwa anga akuthetera kiu ndara ma kuthetera chubie nunu wa buthetera. Kirigikaro kia muingi gicigone bunge kia Manyata Karine betikaniritie na urumwe ati kigina kiu kibati gukurukwa ni mbunge na gutuika watho. Mwaria nyuma ya mwari ungi akariba baba ugite mbeche izi igatethia bonene rwang'ine rwa kithomo na mono gutethia baria bati guchiumba gukurukira mbasari. Nigukoretwe na miario ati mbia cia CDF na iria cia NGAF irutwe kuri ambunge na gutwarwa thiini wa ruvonge rwa kithomo na thiini wa thirikari cia kaunti. Guku ambunge ngurani akuma thiini wa kaunti ya Embu makiugaga ni magutigirira watho uyu ni wavitukua na gutonywa kuri katiba ati mbia ino ithie na mbere gukorwa na ambunge ngurani. Kuhakikisha tumepitisha ya kwamba Manyata constituency ile ya fomu ni kujituma imesema NGCDF ichungwe kwa udi na uvumba. Sheria tuende tukamilishe mambo ya sheria na ipelekewe rais, na akipelekewa tutatarajia aweke sahihi mara moja. Munde tugende twetegera NGAF na CDF edini wa katiba. Nao ekaria gicigo mbunge kia Manyata aria maratunganite thiini wa tauni ya Embu kuruta mawoni mao ni megusanite ati ambunge aya mathi na mbere gukorwa na mbia ino cia CDF na NGAF na uvitukwe uyu ari watho magauka kana ciana iria ciibo irathie na masomo na iria ikakorwo ikikinya kubatara mbasari ukorwe ikorwe no ibote kuthoma na kuvewa msaada uyu nikio ciana ibote gukorwa ni irathie mbere na mathomo. Taba kuvitukia CDF ituke katibari ya Kenya nikatuka ma MP tondo CDF nete ndi maundu mengi muno wa mapasari development ya maskuru tona masimu magitumirwa na maundu mengi. Guku nacio iria cia atumia cia NGAF igitethagia atumia na ciana iria ciumete micii mithini na njira nene. Wa uguo mbia ino ni itethagiriria kwiganania icigo mbunge ngurani thiini wa bururi niguo andu onthe mabote gukorwa na mbia cia mirandi ngurani ya uthii wa na mbere. Ingi ni fund ya NGAF no ni turona nginyagia ni iratethia ikundi cia atumia igatethia nginyagia ciana orphan, so ni turona kwagirikitira wi kwega undu ucio tonye thiini wa katiba na ni kenda guo undu ucio korwo kithia na mbere ciana citu korwo na fund ikirito thiini wa constitution ni iratuma mutongoria ndakathie guturia ndukwe atongoria aria engi akimavoa mbia aina mbia ciake tayari cia gutumikira mwananchi. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Hau nio twakinyira muthejo anteto chietu cheru themwe thaa 3:30 niji na ingi nkuruki itanambere na gukenera mibango yetu mbita Maureen Kinya mwana ndiye Tom Mathithio ni Mori.